Instagram khoi chuan Miquela video le thalak vel hi in mu fu fo to arinom ama hi han en mai chuan mission tak tak emoti ol du hlia mi chen khat phei chuan cartoon an theinan surgery ti niang an ti de utlet china mase surgery lam nilavin ama hi robot zogani Trevor le Sarah ti siam niin a ming chu Miquela Sosania Lil Miquela ti te poin an search na Instagram in da dan ni boka ama po hian a ming tira Lil ti hi a cute riaw ti bokani ama hi soito angin mishing minung tak tak ni lawin mishing ang thei tur bera siam chop mai chawania character pakhat ve mai ania kumsani sompuru ko changa boy pui chho chan to khanin project lian tham tak le how tak rem tak ania CGI antimaya halampum chu computer generated imagery character le digital art model niin Instagram personality anitel bokani Miquela hi sumdon na man chinania endorser chatak le larchak tak ani chaumet boka tin luxury brand larchak tak Calvin Klein le Prada ho tan model te po alaw ni ve to boka ama pualin Instagram account siam sak ania million followers ani tling ma le boka a Instagram account hi kumsani somperuka siam sakha ani nge ni tuna fictional character ani na anga chanchin tlang puilo soitaila Miquela hi tlerol mai chawalania kumsom pakwa upani in soito angin Instagram model ania Brazilian American nin Twitter le Instagram lama po account ania kumsang hi som pariat April thakhan ama ang chi thau CGI mangan siam chop ve thau Bermuda ti username mangchuan Miquela Instagram account chu tu ti share lawin anon hekta Miquela thalak post to zong chu delete sakin Bermuda character zong chu anon post ve ta chuai thunga Bermuda promote na le tilar nan Miquela Instagram account chu mangchangkain Bermuda thalak chu anon post ta chuai mai ni Masiat nuwa Bermuda character chu Miquela character duan swak tu te pani Trevor le Sarah te duan chwa ve tho te jingami allo ni ti shat chwa anita a ma se buaina omzu lavin a chalam zong in thilan kalpui ta zoka Miquela le Bermuda te chu chia nangin an kaldun tir ta a nuwa Miquela account hack tu te po chuan Miquela team te hena account chu an pevele tani chung thil thleng vel wang chuan Miquela chu a chalam zong na lar pha ta justice activist ya soilar aron ni pha ta taren boka tin shiat ve mai tan Miquela hi CGI mga siam mai mission tak po ni phalo ni ma se bialpa ane ve thawa a bialpa la chu mission tak ani le ngala mase kumsang ni somni khan anin chen ni om takania mase hetiang vel hi chu Miquela project team ten Miquela promote nan le a storyline mi ten an ngai ven le azwal theina tura an ruwa manvel mai ni ti ang zong te poin soine unne a om thungani Miquela hi ron hlotling chak chau phiana tinama hi meeting event si takania milar tam takte poin an mu chak le an kom chian cha kania tin milar tam taktinen po thlate an la ho to boka chungzinga chuan diplo Molly Soda Millie Bobby Brown Nile Rogers Shane Dawson le Samantha Arbani te po an tel hlom boka tinama takpo hian J Balvin te po lo interview ve zak toni tin interview pa ngai takte po ama hian machon venual to boka Vogue Nylon The Guardian Business of Fashion dakat levi files te ho hi Lil Miquela interview to tu te zinga alang sar zual le lar zual te anni bokani tin chu baka chuan a modeling career po hi aron pui chhovi ho boka V magazine le paper tinen an thok dun to a kumsani somperat khan Milan Fashion Week a Prada brand nen an thok dun boka tin kumsani somperat a thau main somperuk khan Calvin Klein ha advertisement atan Bella Hadid alaw shoot pui ve zak to bokatin heba ka hian kumsani somni khan talent agency lartak pakhat CAA noya in ziak lut ve a talent agency noya digital avatar in ziak lut masaber ani pha nge halar pui le veo bogani a music career po hi aron pui chhohle tura be sele rin ania a o tenal boka ama duan swak tu Trevor hi music producer le DJ ania Trevor chuan Lil Miquela chu virtual musician anga chwa ve cha ti dewa chu wangin kumsani som pasari August tha khan Miquela chu singer anga debut ve in a lama saper tan not mine soran release ta
tin not mine nuwa ladang te po ati chwak ve nual to buka you should be alone di te over you te right back le hate me te money le sleeping in di te an ni hloma money pay zu lar hle a angai thachin chakin lom takin khang te kha Miquela la release to te hawan ni boka tinama sedan chuan lat siam bel le siang te po atum nge ni Kumsani Sompria June Thakan Miquela to Times Magazine 1025 most influential people on the internet and Thanswa Zinga aping hi Tarlan Telvenia ani baka hian Rihanna le BTS se puan lang nge ni Lil Miquela hian na Instagram account kaltlangin zona le chana hun te po siam vele zeu china chuta zona adon tamber pol chu mishing ni empty ania robot ani thuina lo chang mai china ni soito angin ama hi project pakhat ve mai ania sumlak lu nan le internet kaltlanga mitam tak acha zonga phuna le chona petu turanga ruwa manle a storyline po kalpui khania ama thunun tu te ti tamaila boy pui tu te hi Miquela team ti ania anni ho chu a manager angania engkim ati turte atho turte omdan turte le ana tur zongsong te atu soi tur zongsong te nen laman lau boy pui sakovek china ama angchi CGI manga siam fictional character ve thau hi midang po siam chwa mek ani chauzela ma se Miquela hi virtual model le Instagram personality zinga chuan a berpol ani meka alar berpol ani a aron lotling chauzel boka lotling le sel tura beisele rin ani bokani ale khati song kha tung chumata na Miquela chanchin ka sei thei te chunia thei tu te jong chunga lom thu ka sei